मरुइबा पाउ फाजिंदुना थमलिबा खुंजासिंग अथुबदा थादोरकदबनि हाइना महैरोइ लुप तरुकना फोंदोरकि सेक्यूरिटी फोर्स ना आइन यादब मोंगदा लोलम खुचु कुलाई क्या फगत पंगमख्रे सेमजिन साजिनबा चे चांगना मिजोराम की जेल बंदी तरा तरे नानथोखरे नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा लंदम मसी तंगाई फदना नोंगमदा चंग्रब याद्रबा पोचे पुदुना लाक्पा गाड़ी चामगा मरीफु तरा मरी हाइरिबा लंबी असिदा पनबियावदना पुशिलखरे ममी टीवी ने संदोकचब न्यूज अपडेट यंगबिरिबा पुनमकपु रिया पेबमना खुरुमजरी पाउ संदोकना पिजरी कुमजा इंग सेगनी कुनहुमदोगी मेगी अहुमदगी लंदम मसेगी चमजरबा मिचम मियामना लेपतना चथरखलिबा मिहात मिपुनगी थौदोक वाथोक असे इंडिया की प्रॉक्सी वारनी हाइबसे हेना हिन्ना इंडिया की तौरखलिबा थबक थवोंग असिना मयेक सेंगना दाखली मसे चेन याद्रब खुदम अमनी मरम अदुना मणिपुर की इरांग असे लोइसिनगे हाइरबदी इंडिया की प्रॉक्सी वार असे खुदक लेपकदबनी इंडिया की प्रॉक्सी वार मखा समदरप ओइना मे 8 इंडिया लेंगांगना सेंबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु टेररिस्ट ग्रुप सिंगना लेबाग असेगी मनुंगदा लेबा मणिपुर कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के खुल अहुम नमले वांगले अमदी चोरोदा लांदारक्तुना मिचम मियाम लांजेन नहनबदा नतना युम कई कया मई थाखिबसे यामना लुजदब लिचट अमनी हाइना महैरोइ लुप तरुकना लौबगा लोइनना फाजिंदुना थमलिबा खुंजासिंग अथुबदा थादोरकदबनी हाइना महैरोइ लुप तरुकना एमसु एमएसएफ डेसाम केएसए सुक अमदे एआईएमएस न पुन्ना खुदेक पीदुना थादोरकबा चेरोल अमना फोंदोरकली चेरोल असिना मखा तारदुना हाय मणिपुर की येलो फुरुप सिंग पुंगमुत मुथतनबगी लालोंग ओइना सु मिलिटेंट सिंग बु खुलाई ओइना सिसनदुना मियांगी पुंसी अमदे लनथुमदा साफु पिरकपा हाइबसे तसेंगनामक लोइलम संदोकपदा हालेंगदबा इंडिया लेंगाक लोइ चन्नबगे सुमनम सासनगे लेंगाकलोन मखा समथनबगे अमदे खुनाई मुथतनबगी थवोंग असे खुदकता लेपकदबने कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की थौदोक मरी लेनना इंडिया अमदि मणिपुर लेंगाकी माइकैदगी वाहै मचेट अमा फावबा ngang तुमिन्ना लेसिनबा असे लेंगाकी खुद यावरब्रा हाइबा वहंग असिनि महैरोइ लुप तरुकना थौदोक असे यामना कन्ना कंडेम तौबगा लोइनना लेंगाकना खोंगलै यामना फाजिनदुना थमलिबा खुंजासिंग थादोरकनबा होनगदबनि मिचम मियाम हालबसु यारे मानबा मवोंग लनथुम युम कई मांग ताकलबसु थैदोकते हाइबगुमना लैथोगलिबा असे करंबा लेंगाक लोनो अंगम मथौ खुनाई असे तंगदु लैताना हिंगबा अमदि अवोनबा पुरकनी हाइना ngasi मियामना आशा तौखरगा मियामदा अमुक ओनसिनदुना इंडिया लेंगाकना मियामगी पेंदबगी खोलाव नमथनबगी का हेनबा लुजदबा लिचत येलहौ फुरुप सिंग मुथतनबगी अरोनबा लालोंग असिदा मतेंग पांगसिनबा मानबा मचत मोंग सिंगसु लेपकदबनी हाइनी स्टेट असेगी तोंगान तोंगानबा चिंखोंग चिंयादा सेक्यूरिटी फोर्सना पाक्तकनना थी बहुमबगी थबक चथबदा आइन यादब मोंगदा लोलंबा खुलसु गुलाई क्या फगत पंगमख्रे हाइरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूमना थादोरकपा अमगी मतुंगिना ngarang इम्फाल इसकी पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा चिंखै चिंखोंगदगी सेक्यूरिटी फोर्सना खुलाई क्या फगत पंगमख्रे हाइरी फगलबा खुलाई सिंग अदुदि मैगजीन नमगा लोइनना 9mm पिस्तौल अमा मैगजीन नमगा लोइनना 3.2 पिस्तौल अमा अमदी तोंगान तोंगान बा कैलिबर के कापा यारिबा मरु यांखै तरेनी नुमित असिमक्तदा सेक्यूरिटी फोर्सना डिस्ट्रिक्ट असिमकी मनुंग चन्ना लेबा अवाचिंग चिंखोंग एरिया दगिसो मैगजीन अमगा लोइनना 7.62 SLR राइफल्स अमा मैगजीन अमगा लोइनना 9mm SMG कार्बाइन अमा डिटोनेटर अमा लोइनना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा M16 राइफल्स मैगजीन अनि तोंगान तोंगान बा कैलिबर की कापा यारिबा मरु यांखै चार्जर अनिगा लोइनना रेडियो वायरलेस सेट अमा अमदे टेलीस्कोप अमा फगले हाइरी
Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amagi matugina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamtam masigi tangai fadana nongmada changdraba yadraba pochai puduna lakpa gari jamaga marifu taramari hariba lambi asida apanba yauduna pusilakre Makhatana pochai pusilapda khudong thiba thoktanabagi chingnaningai oiba mafamsingda security force na akanba jacksin thorang lokhatki Manipur district pumnamakta pamdaba thodok thoktanabagi ching amasung tamda punna checkpoint chamaga taramari hangduna achat awongsi check chathaki hari break na paugi marak thana aten break am tang lawinasi Ibe makigano. Alda betamo. Sige yumse. Next time tina checksin na laksilo ka tamro banine. Tadarang se juara habaga am takita bo. Asumna mayam na machel go ngapshen lugum. Masigi yumasibu asoya ngan poka da batagi. Next time tina ngapseli. Next time ti juara habati ngaktok na basem bani. Zarman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matamda. Kapam ng amuk hena angle adli. Next time ti strength is in the quick. Samjin Shazimba Che Changna Mizoram jail dagi bandi tara taret nanthokre Mizoram district jail amadagi sasinabak court ki che chang sing sisinaraga bandi tara taret nanthok namthak tawduna thadokre haiba Ijwal police na thijan badagi khangbangamkre Mizoram police na thadorokpa jail amagi matungina bandi tara taret jail dagi nanthok namthak tawraga thadokhiba asiga mari leinana inmate amaga ambulance driver amaga punna miyoi ani police na fare Makhoi anina court ki sasinaba che chang sizinaraga jail gi bandi dagi thadokhiba sida khwaidagi chauna jenabani hari case asi haukiba April 13 additional district and session judges lunglai ge maikai dagi under trial prisoner ani official oiba che da bail da thadokre haina phongdo lakpaga loinana court ta bandi ani ase lauthokpadagi lungai police station FIR file tawduna thijinbada khangalakibani Lungai District Court amadi Guwahati High Court ta makhoi animak lupa lising yankai bond piraga jail dagi thadokre haiba sasinaba court ki order ama puthoraki hariba bandi ani asi jail dagi thadokraba matung mabani ki hearing pangthokadaba numita court laktabadagi chingna bahoraki hiram asiga mari leinana police na thijin bahorakpada sasinaba che chang sizinaraga bandi mayam ama mangzauna na jail dagi thadokre haiba khangbangam khibani hari Police ki matung inna sasinaba che chang sizinaraga jail dagi thadokba bandi singi matung POSCOA ki POXO A ki makada faraga jail de leiba amade NDPS A ki makada fa ba miyoi kaya yauramba thengna khibani hari makada na police na thijinbada chahi asigi January 13 dagi March ki 19 fawbada Samjin Shazimba che sizinaraga bandi tara taret amade jail dagi thadokre haiba khangbangamki case asida chenabani haina police na farba miyoi ani adude lalthungla chahi 15 Ijwal gi jemwak tal da leiba atopa amana si lalirulnai chahi 13 hariba private ambulance driver amani makhoi loina jail asida under trial prisoner oina lungai jail da leibani haiba khangbangam khibani Prime Minister Narendra Modi ngasi Karnataka amasung Telangana da leigani Hyderabad ta lusing kaya gi lupa gi development project kaya foundation stone thigani amasung inaugurate tawgani Prime Minister na Jahirabad Industrial Area inaugurate tawgani amasung Warangal gi PM Mitra Park ki foundation stone thigani Mahabubnagar dagi Garebular Faubagi Hyderabad Panaji Economic Corridor gi National Highway 4 lane expansion project shu magna inaugurate tawgani Hyderabad ki Malakpur da Stava Indian Oil gi Greenfield Terminal amashu mahagna inaugurate tawgani Bangalore da Prime Minister na Art of Living Organization gi Silver Jubilee closing ceremony shu saruk yagani
Indiana Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles MIRV technology yauba Advanced Agni Missile amagi flight trial Orissa gi Dr. APJ Abdul Kalam Island gi mayai loinana pangthokre. Defense Ministry na social media post amada missile asina payload tongan pasisinaduna mafam kayada lana target tawba ngamki. Defense Minister Rajnath Singh na DRDO Indian Armed Force amasung launch asida saruk yakiba team pumnamak buthagat pa phongdokre. Operation Sindor gi chahi ama mapung faba ningsing ba oina Colombo da laiba India High Commissioner da exhibition ama pangthokre. Pahalgam terror attack thodok launch tawkiba Operation Sindor gi matamda muthatkiba terrorist infrastructure kayabo exhibition asida utkre. Colombo da laiba Swami Vivekananda Cultural Center daso asingumba exhibition ama pangthokre. Indian High Commissioner Santosh Zaha amasung Indian community gi members singa program asida saruk yaki. Arabada maru eba pawam gana pizari. Nuna thamliba khunja sing athubada thadorokadamni haina miyoi mahiroi lup taruk na phongdorakni. Security force na aine yada bamong dalo lamba kuchukulai kaya fagat pangamkre. Samjin Shazin ba che changna Mizoram gi jail dagi bandi tara tare nan thokre. Amadi National Highway 37 Imphal Jirbam Lambida Landam masigi tangai fadana nongmada changraba yadraba pochai puduna lakpa gari chamaga mari futara mari haiba lambi asida apan yauduna pushilakre. Hozike oina di Mami TV sandok jaba news update lo sinjare makhataba paugi damang meeting taduna lebiyo. Ibe makigano. Kaza betamo. Sigi yumse next TMT na check sin na laksilo ka tamkrobani ne. Dadarang se juara habaga amta kitrabo. Asumna mayam na machelbog na option dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabatagi next TMT na ngap seli. Next TMT is or habating ngak tok na basem mani.